I just heard, I think 1 month ago, Sebastian, you have to make a movie for Luxus Festival. I didn't know where it's Krško, I didn't know anything, but I knew I had to make a movie. Dobar večer na našem 6. festivalu, Luxus Festivalu celo filma. It's the first time I have a film shown in Slovenian festival. I think it's the festival I've been to with the best view. It's here. There's Croatia. It's quite fantastic. Atomic power plant, beautiful sky. Jaz sem bila selektorica filmov, se pravi, da smo pa še ekipa, mislim, 2-3 z menoj. Smo pogledali vse filme in potem se odločili, kaj bo na programu in kaj ne. Se pravi, nekaj čez 50 je pol zares na programu. In potem pride še Luxus produkcija filmi in še en barcelonski sklop, ki so pa pač sklop za sebe. It's a group of 4 or 5 of us. Aha, there's a jury. Yeah. And we get lollipops? Lollipops would be actually a really good idea. Yeah, with Coca-Cola. Oh. I came from Trieste, which is my hometown, and I came to Trška Gora, which is my second house in Slovenia since few years. Movie starting in 2 minutes and a half. Yesterday was really nice. Today I just saw animation and experimental. It's from the jury, she can't say. I cannot say until final. Včeraj je bil super program. Imena si ne itak nič ne zapomnim. Pa hrana je fajn, pa družimo se. Solo Paracortos panorama za 2 minute. Jaz sem prišla z Hrvaške. To je panorama z izbor filmov iz enega festivala, ki se dogaja v Barceloni in v Mexico Cityju. Solo Paracortos panorama za 30 sekund. Fotokino video klub iz Zaprešića, radimo većinom sa djecom i mladeži, radimo većinom animaciju, ali pokrivamo i sve ostale žanrove i ima nas na svim festivalima. Solo Paracortos panorama za sekundo. Puštaš. Geografsko področje, od kodr filmi prihajajo, se je povečalo nekako na zemeljsko oblo, bi zdaj temu rekli, da prihajajo iz vseh kontinentov in da je bilo tukaj zdaj zadnje 2 dni eno super druženje in da imamo celo take eminentne goste tukaj, kot je Peter Jarh. Moram pohvaliti organizatorje, kot vedno solidni, odprti za nove ideje, brez posebne cenzure. Slovenija je Ta festival je bil na začetku zamišljen res kot nek poseben odprt prostor za neke malo bolj senzibilne, malo bolj kritične, družbeno angažirane filme. Ponudiš konkretno nekaj v zameno za denar, ki ti ga je pripravljen dati. Zbirali smo filme, ki zadevajo neko družbeno tematiko, filme, ki delajo mladi, filme o mladih. Bom pa še riž dodala, rumen riž. Pravi, bo to neko vrsta mehiška rižoka. In tukaj mi je vedno prideti simpatično sem, nekonvencionalna scena, zanimiva scena in ljudje dobijo tukaj, bi rekel, neko satisfakcijo, ker je drugačen prostor kot po ostalih festivalih. Potražnja pod broj 579, prvi put. Samohrana majka traži plastičnu baču 250 litara za kišnicu na poklon. V Sloveniji je ta čas filmski prostor, sploh filmska kultura zelo v nezavidljivem položaju. Ne. Jaz mislim, da ravno DZMP svojo prakso in svojimi navezami, svojo tudi angažiranostjo, ne samo v Sloveniji, dejansko pomeni to, da v tem gverilskem okviru slovenski film še živi. Tukaj se oblikujejo novi avtorji, v delavnicah se pojavljajo nove ideje,
In to so mogoče ljudje, ki bojo potem, ko bo malo boljša situacija na Slovenskem, mogoče stopili v prvi plan. Veš, ko luksus, ne? Luksus, ja, valjda. luksus, da. Ja. Dobar večer. Čakaj malo. Da pa snimaj. Ajde, snemamo, ajde pa. Danes imamo na programu podeliti nagrade za filme, ki so bili v tekmovalnem programu. Bravo! To je to, jaz to pozdravljam in ko bi rekel, kot nek državni uradnik to tudi omogočamo z temi pomočmi in jasno, fantje tukaj so sposobni to našo pomoč podeseteriti skozi mednarodne fonde, druge vire in to je pravilen način. Jaz mislim, da bi se mogli ljudje tudi od tukajšnjih organizatorjev marsikaj naučiti. Something for the sweet tooth? Strudel. Ti volajte strudel. Super je. Super, ne? Hvala.